Danas više veselima, tako ćemo najaviti cirkusni ulični festival u Samoboru, a sa mnom u studiju je Zoran Vukić, klaun Lundek, organizator, Boris Hajoš, odnosi s javnošću festivala Cufus i dva posebna gosta, nasmiješeni klauni koji se nalaze ovdje u studiju, vidite ih na svojim malim ekranima, a vam... Dobar dan i hvala na pozivu. Možete nam ukratko reći kakav je to festival? Naravno, radi se o cirkuskom uličnom festivalu u Samoboru. Naime, cirkuski je zato što ga koncipiramo u tom smjeru. Naime, pozivamo brojne izvođače koji u svojim programima koriste cirkuske vještine, cijelu paletu cirkuskih vještina, tako da u stvari svi elementi koji se mogu naći u cirkusu nalazit će se na festivalu i to je jedan od uvjeta da bi uopće se moglo pristupiti festivalu. Prije nastavka našeg razgovora, nego što čujemo sva događanja koja će biti tijekom festivala, pogledat ćemo kratki prilog koji je snimljen na prošlogodišnjem, da naši gledatelji mogu vidjeti kako je to izgledalo, pa pogledajmo. Vidjeli smo kako to izgleda, kako je to izgledalo prošle godine, no kako ste uopće došli na ideju da to organizirate? Pa tako što Samobor sam po sebi je specifičan grad sa specifičnim stanovnicima. Oh, hello. Još jedan od susjeda iz Samobora ovih dana. Tako da u svakom slučaju u Samoboru se dogodio i takva prilika da su se okupile 3 udruge cirkuske provenijencije. Znači, organizatori i organizacijski tim sačinjava udruga Anton Tun, udruga Razbibriga i udruga Tontorino, kao, eto, pod skraćenim ART. Tako da smo mi u stvari cirkuske udruge koje borave i registrirane smo na području grada Samobora i stalno sa svojim programima sudjelujemo ili u okviru fašnika ili u okviru drugih događanja koje se događaju tamo, pa smo zaključili da je to vrijeme krajnje da i Samobor kao takav specifičan i zgodan gradić koji podržava i takve stvari u svakom slučaju bi morao imati jedan sličan festival, pa smo pokrenuli u tom smjeru. Kako su građani reagirali na prošlogodišnji? Pa vrlo dobro, evo, ko što znate i svi vaši gledatelji, Samoborci se jako vole zabavljati, imali smo i fašnik, sad imamo i, ajmo reći, ljetni fašnik, odnosno nešto još slađe i zgodnije i Cufus je zapravo na noge, zato što svi znamo, Samobor je mali, može se prehodati vrlo brzo i sve ono dobro zapravo i veselo se dešava na ulici, zato su i dečki svi na ulici i djevojke i uglavnom svi su veseli, svi su zadovoljni, najslađe nam je to što djeca vole, pa tamo je puno djece i djeca su zapravo najzahvalnija publika, međutim tu su i predstave i za djecu i za odrasle koji mogu gledati i jedni i drugi, znači djeca ove odrasle, odrasli ove predstave za djecu i na taj način zapravo želimo se jednostavno sve skupa dobro zabaviti i ovom prilikom evo zovemo sve drage goste, Zagrebčane i sve druge koji nas gledaju da nam dođu ovaj vikend i da se jednostavno druže uz smijeh i veselje s nama. A gdje naši gledatelji mogu dobiti sve potrebne informacije, što ih očekuje tih dana u Samoboru? Pa evo, sve informacije su na internetu, programi na www.cufus.net i na Facebooku, znači www.facebook.com/cufus i tamo zapravo mogu vidjeti i svakog izvođača, mogu pogledati i filmove od lani, fotografije i način je zapravo da tamo pogledaju šta ih zanima, stvarno ima događaja u ova 4 dana.
Što bi izdvojili od tih 4 dana događanja? Što je onako najaktualnije i što će najviše privući ipak najmlađe gledatelje? Pa ja bih prvenstveno rekao da smo program složili, malo smo ga pojačali za razliku od prošle godine. Naime, ove godine smo proširili program na cjelokupno kao međunarodno događanje, zato što imamo goste iz Austrije. Dobar dan. Dobar dan. Imamo goste iz Engleske, dolaze nam izvođači iz Argentine, iz Italije i naravno hrvatski izvođači, tako da imamo jedan presjek ovo evropski, recimo. Na taj način smo i prilagodili predstave i programe, tako da, kako je rekao Boris, već imamo programe za odrasle, za djecu, programe za sladokusce, cirkuske i one koji se tek upoznaju sa cirkusom. A jedna od karakteristika ovogodišnjeg festivala i nešto na što dajemo naglasak je manifestacija unutar festivala sportska, zove se CAT. A to vam je Croatian Unicycle Tournament, odnosno konkretniji da budemo 19. Hvala. U subotu tko bude na Starome gradu u Samoboru vidjet će nešto neviđeno, naime nikad do sad u Hrvatskoj, čak i rijetkosti u Europi, to mogu izmisliti, a Samoborci onda ponoviti. To je brdski spust monociklom. Ako ste mislili da se može monociklom voziti samo na ravnom, varate se, može i kroz šumu i to ne po stazama, nego doslovce kao mountain bike-om i to će biti nešto ludo i nezaboravno i evo, mi sami ne znamo kako će to izgledati, ali bit će jako dobro. Još sad niste probali? Ne. Ja osobno samo monocikl po ravnom, off-road vožnje ne, ali u svakom slučaju okuplja se oko toga natjecanja 20-ak europskih vozača monocikala i pod kapom Europske asocijacije monociklističke se okupljamo, tako da će to biti vrhunski majstori koji će, osim što će voziti i te spustove koji će biti sportski dio programa, imat će i malu prezentaciju, pokaznu, jedan show na trgu, tako da ko je zainteresiran nek dođe. Ove godine, eto, monocikl je negdje u fokusu, pa svi koji misle da ga teško nabaviti, nije, slobodno prerežite bicikl na pola i dovezite se na jednom kotaču. To sam htjela reći da onima koji ne znate objasnite šta to znači monocikl. Znači, monocikl vam je vozilo sa jednim kotačem. Bez guvernala, sic, kotač i pedale. Ali na pedale ide i naprijed i natrag i nema kočnice. Jeste vi probali voziti? Nisam, ja još ipak nemam životno osiguranje, tako da se ja još ne ufam, ali evo, za sve hrabre imat ćemo jednu nagradnu igru koja se zove doslovce Nagradno, a oni koji ne znaju, Gradna je potok u Samoboru, bit će nagrađeni tako što će uspjeti preći preko žice, ali ne nogama, ni rukama, ni glavama, nego upravo na monociklu. Hoće se natjecati? Ima već dobrovoljaca. Oni koji voze monocikle. Znači ne može doći netko recimo kao ja sad želim se natjecati. Nažalost morat ćete vježbati do iduće godine pa probati ponovo. I uplatiti životno osiguranje. Apsolutno. A za sve koji žele to popratiti naravno mogu doći, jer osim što imamo, dakle, taj sportski dio, imamo dosta bendova, uličnih bendova, malih, velikih bendova koji će svirati paralelno unutar programa. Imamo dječji program na koji se fokusiramo u nedjelju, tako da od ranog jutra, 10 ujutro, ranog jutra, u nedjelju krećemo sa programima, pa opet cijeli dan i u sklopu tog dječjeg programa imamo i humanitarnog partnera, odnosno humanitarnog prijatelja projekta, gdje će nas crveni nosevi i klaunovi doktori posjetiti i malo prezentirati svoj rad i postojanje. Da, ali to nije sve, naime, svi oni znatiželjni koji budu htjeli naučiti kako se žonglira, kako se hoda na žici, kako se vrti hula hop i ne znam šta, moći će to besplatno u našim radionicama, cufusarijama takozvanim, i ono što je veselo za sve gladne i žedne, imamo nešto, jer Samoborci nisu nikad bili gladni niti žedni, a njihovi gosti još manje. Naime, kuha se kotao sa 78 vrsta gljiva. To me jako zanimljivo. Gdje ste ih našli 78? Ima ih i više, ali te smo izostavili za sladokusce. Da, ali imamo za one žedne jedno piće, ovako mi ga zovemo cufusovski eliksir, koji ćemo tamo točiti. To je za sve generacije, isto kao i cufus od 8 do 888. Radi se o soku od kopriva, a isto za sve one hrabre ćemo napraviti natjecanje u brzom branju kopriva. Mi znamo gdje ih ima, ali vam nećemo reći, to ćete morati doći u Samobor i otkriti ih, a oni
više kopira, nek ponesu kavice ili zaštitna odjela, dobit će jednu jako zgodnu, veselu nagradu, a o tom u Samoboru. Tako je. Znači, stvarno će biti puno toga u Samoboru što čeka naše gledatelje. Evo ga, vidjeli smo iz vaših veselih klaunova koji se nalaze kod nas u studiju da će stvarno biti onako posebno 78 vrsta gljiva, ali na koji način mogu naši gledatelji uopće doći u Samobor? Na metli, autobusom, autom, svemirskim brodom, na letećem tepihu, čem god hoće, mogu i na noge, malo će duže hodat, neko buku debele cipele s debelim džonom, tako da evo... Znate mi kako volimo reći? Dođite autom, sjednite na bicikl, sjednite u bus i svi pod mus na cufus. Eto tako, pa jednostavno prometala sva razna, čak ćemo i prugu sutra uspostaviti, ponovo će Samoborček provoziti, samo da eto svi najlakše i najbolje dođu do cufusa. A mislim da je najjednostavnije, najbesplatnije u svakom slučaju monocikl i pod noge put. Tu ste spomenuli čarobni tepih i metlu, mene zanima gdje da to naši gledatelji kupe. Pa bit će tamo na licu mjesta, ako ne, mi ćemo ih zabaviti, tako da će zaboraviti šta su zapravo htjeli. Bićemo, nismo rekli, na svili, objesit ćemo trake na dva hrasta ispred muzeja, tamo će naše djevojke izvoditi svakojake akrobacije, bit će i slackline, to vam je, ajmo reći, hod po žici, odnosno po malo široj gurtnji, koji je zapravo hit u svijetu, gdje god idete na plažama između palmi, imate ga razapetog pa se možete igrati i uglavnom bit će za svakoga ponešto. Pošto smo došli do samoga kraja današnje emisije, poruka našim gledateljima je da ih još jedanput podsjetite kuda da dođu. U Samobor, na naš glavni trg, trg kralja Tomislava i park kod muzeja ispred kina. Samobor je mali, sve se može prehodati u doslovce par minuta i mi vas tu čekamo iza svakog ugla. I sve potrebne informacije www.cufus.com ili na Facebooku facebook.com/cufus. Kad se približite Samoboru